Wah kok kesana musuh tirin calo. Hambai. Tini 12 tarik Desember Mongolbar misal. Tini ang cini media raw ni today. Syarat Tripura tay cini Triprasa. Tay cini cara parti IPFT edisi area nanti Tripura ni andolon nanti hazan nanti si kubur painai. Bukhari tongnai jauh tu tak kuti buku suno. Kena 13 tarik Desember parti IPFT ni Rajya Stor ni kaisa jomai tengnai. Abo engka bui sengipun mau general tabuk tami Rajya Stor gadari kai uddesho tam abono ang jotorno kisas kan sukru sagai jadi kenani nangkuk di jorano joto painani joto majak painani jadi jarak kormi somortito tak tibrale tak tau pana hanjane tak tibu husukno koinani hene ang tini nara mungkin itu teh abu project sakhaidi ni nara nomari mani uddesho ke abu kita ya abu darabahi babe no sini thithanai sar LC development netrite jokon Triprasani thinani andolon bana andolon khainan thang tongnani andolon khainan ni je jelsa phai group sini amai keno na Delhi wo 23 tarik August na Rajya Stor gathering amai choli phai Piacen sar LC development thangbai mani ulo tichini bathia sins kango chini party IPFT ni রাজনৈতিক ভাবে যে কাইসা সমস্যা মানে আব ত্রিপুরা হাওয়া ত্রিপুরাসা তাই ত্রিপুরাবাসী কই সিয়াকরিখা আমনি বিশেষ जों যারা কবই আইপিএফটি 2004 তারিখ মার্চ আসাইগে ত্রিপুরাসারি থাংনানি বাগै যে আন্দোলন খাইমা আন্দোলন ন মথিয়া जों কথাং তनै যিনি যারা আপকামিং জেনারেশন তিনি আখনা খনায়া সবই Tripura ho Triprasa je kono রাজনৈতিক খেপনা Triprasa ni kawno sayasa tai রাজনৈতিক খেনানি kono sujuk krei amahai khiye kaisa poribesh Tripura ho turi khaiklagnani maya sak jorati alada rajyo maya sak jorati ni khapango wansogoi chung IPF tino munthang naragei chini president thibai tai chini onek leader bibhinno karono ব্যক্তিগত karono boro janani kari thangna kubamon tong haifono chung tini abno thang naragnai narungmani ulo जों abono poila Rajya Stor kaisa jomait khairani जों thangto ke abo ketar kau ya प्रत्येक बছर no ni khumulung na Agartala abo haike phayo ke taklai जों onek chini durbol ni bisingo जों tabu kasai phaiha tabu जों durbol ya pura sobo bangla ka waisode te tabu जों pura phan gana সারা ত্রিপুরানি চিনি যত সাইডন বা চিনি 32টা ডিভিশন কমিটি আগে তংমানি তাবু বুতংক আরো বেশি তাবু চিনি প্রায় 27টা মতন কাহাম ডিভিশন কমিটি চিনি চলি তং তাই তেল যত ডিভিশন কমিটি লক থাঙ্গৈ আগে নি হাইনা চলতেসা ফাংনা শক্তি না ত্রিপুরাও ত্রিপুরা সারো থাং তংনানি বাগে বা আগামী দিনে চিনি যে ফাইনাই chini generation no kaham ke khainani bagi prithok rajyo maya sajara andolon khaiklangmani ebo Tripura hawo Triprasa rajniti khaina ingkai Triprasani no phiyomnani rajniti ingkau saya tai rajniti khaimaya jak kaisa poribesh khaiklangmani no जों tini jorati chai tonglai tongo IPF tini dokhakte ba bisingte tai abono asukino जों chini shakti जों प्रत्येक bochor nai phia chini leader othapai mani porebo khana जों jakmagat khoi district এবং তেলিয়ামরা ডিভিশন চাকমাগাটনি ফিলো जों জমাই দেনাই গদা লোকরনি কক্সিল সামুকংমা যে আইপিএফটি সরকার থামানিয়া বলে ত্রিপুরাল্যান্ড সানলিয়া বা হাসতে কতাল সানলিয়া সেপারেট হাসে সানলিয়া সিপিএম ইয়াকসি বদল নরনা বাগে সিমিছে 2018 খরাং দিশাই বরক সরকার ফাইকিয়া আবনি আগল বনি হাসতে আলাদা কতাল সারমানি কোন মুসা মান নুকজাম মুখরিখানি যে কক্সিল চামানি আইপিএফটি যে 9 বছর 2009 সিম যে খাই হেমানি Tripura sarano কোনো কলাং মালি হানি যে সামানা বম হাইকিং ফিরম নাই আইপিএফটি তিনি প্রায় 15 বছর চলিত হা जों Tripura সানানি থানানি ত্রিপুরাল্যান্ড আন্দোলন খাইফাইনানি ও আন্দোলন চিকন মিছিল তরু ফাই তাবো জরাবো আইপিএফটি नि খরান্তি সামাবাই
joto borok na sai maha je Triplaland nango phiaba राजनीतिनि कारण बा राजनीतिक क्षमतानि कारण गोबां मानसिफ्रासा हयतोबा कायसा जागा फाइमेया अरैपरै उंलायदों अब अरैपरै उंमोन बिसिंतिनो आंनि सार्थना आंहा देखायनानै थांथानि IPFT रो Triplaland साया IPFT रो हायया के बिनि सार्थ राजनीतिनि सार्थे अमहायखौ आवै खायदों अब किन्तु अबास्तव IPFT যদি Triplaland सानि आंखा तिनि অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠীनि কিছু আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল তাই সমাজ সামাজিক সংস্থা দল গোবাं সচিয়েল মিডিয়াও जों नगो जे Triplaland असम्भव Triplaland Triplaland Triplasaराव इन्डिजिनासिया जोंसो इन्डिजिनासबो हेइफो सेइफो बयनि दफाराव बाहाय साइमा दमाखै IPFT Triplaland सानियान बागै दिसा ना IPFT Triplaland सानि दङ ताइ तेजि उंरुं दङ निना आबन हइति जों बरफ खांना नांनाय खिन्थु बैसा अब जों साइमा बले अब अबास्तव अब राजनीतिक कारण सानै IPFT Triplaland lama ka soi 2017 lama ka soka IPFT Triplaland saha ba Delhi thange andolon khaya ka IPFT Triplaland sanliya ba noga aso tonge andolon khai to moli Triplaland mai abosu samo ba inge ple mathe moidane joto nojagi tona namai जों naidi sana thangka de bangma sajak tin go mohe kawra chun sana thiya jodi boi keu jodi Triplaland sangya ba ya hisai tong kan ka o bin matter bin interest of bosago अब तो फनी इंटरेस्ट हो बोला IPFT Triplaland saya बबिनी इंटरेस्ट साव बिनी राजनीतिक साथे साव हाइस का IPFT Triplaland saya मनले आंले आमले उत्तरिना मतन पनो आं इच्छा करिता जे saya नाइना नंता न saya हिंतो जों बाहाय हाय इंजाबले हाय खाजाबले नै आं उत्तरिना मतन आं इच्छा करिता जे saya नाइना नंता न saya हिंतो जों बाहाय हाय इंजाबले हाय खाजाबले नै आं उत्तरिना मतन अनि इच्छा करि बना बसाय तम ani samu angkai bin samu bokai to bos buku besi sana bos samu kai na ya Triplaland san yang kan nang tangkai ga chung Triplaland san saya nang tong na Delhi go nang tong na de nang Assam tini jara nedani chairman nang ta chung tangkai yan tini oito 10-15 din sik e ke miso khai pro chung secretariat to kaham khana ko lam salai to je Triplasaron ni je Autonomous District Council no agree khai TTC Tripura Territorial Council khana ni matter 120 feet amendment bill ni matter omaheron kubang ma council salai tong abo development ni even mian sarifona chung CM no thangsa CM malai CM no kon sahaja jiri tero tarigo omhai jin kaisa gathering tongo ke jehetu nung to sarkar e jini Tripura hani mukhyamantri ba ke chung lekha baitoriya haipono chung ke jehetu chung solid partner dol hisabe no barbeli phono Cina mai program nama information mereka kahawa hanya go, no cuma coba ti, cuma terkenal di kau pun cuma saja baru, enggak cuma tetap saya tahu nih bah, cuma cini samuno to kau hiap le, cuma hijagi samun kaya, kau cuma samun kaya, cini muda tamu, Prithok Rajo di Davinuti IPFT asayo, Prithok Rajo di Davinuti na, cuma kenapa jomet kayaknya, apa BJP na hanya sana nih ya, mau tanah hanya sana nih ya, CPM na hanya sana nih ya, kau lu kamu saya sih. Kini samu jeng kai nai, de maya sa andalong kai thang. Ani generation je tong nai rona, borona bu chung busli, kaijak je hetu, abna chung mukhos to kai la thang nai hai si. Aba taising sahab le Tripura sarau, Tripura hawa tong nai rasniti kai nang kai, IPFT kai yaho tong thong. Pia do phajati ni kau, tai Triplaland ba alada rajyo maya sa, do phani kau sade alada rajyo tiklaya sa, oro rasniti kai chana ni poribesh kari ka. Oma hibra kai klamang hangke, hini si wasu kuisung, dofa fiumani obhai jadi sentiment ti khayang ke suntai dofa yogla ka isi jang IPFT asi ore pore inthaman muthang na ragi tini bu kathang tonglai dol to yang mai torun nau dol kotor chikon ongthang dol chikon tai tori thang abo chora sibwa naisindi সময় না নাইতে সময়ের অপেক্ষায় abo jasa ali joto nongni baike abo to chini be kau ka de masaka ani tini ni main uddesho Rami media ni thuteo ang tini Tripura hani Triplasa de ta jodolo ko Triplasa to mai rami ang obno sana nayo de jara chini khna ni 23 tarik ya 13 tarik December chini rajyo storo kaisa jomai tengnai o jomai to joto jaga no ni process choli tongo koto jaga o bike rally kai making tongo koto jaga o rally kripono gari be making tongo koto jaga o para kasage sarigo awareness pai procharan goi tongo 13 tarik December ni je jomai na tigi
যে ও জায়গাও ani party IPFT ni pokho theke ani koi mung tongnai Tripura hani jin Tripura sa jara IPFT bai kubuli tongnai ba alada rajyo na hamjagri tongnai joto taku tui bukuk sumno ani kabo mung tongnai khanani jini je program no joto chuba lagi joto jani jan je mansak jarawa sakbai thang phaika phaime ekhono nogo tongpokai to nemu ekhono Tripura lene andolon no जों दिनै जिकुनु राजनीतिक दल आन्दोलन खायखौनो थाबो स्वयं आं IPFT खायो पिया और नखरो राजनीतिक दल त्रिपुराहानि त्रिपुरासानि बागै ना ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मथो बा आलादा रायजोनि आन्दोलन खायनाय रनो नखांके जोंबो हिंसा इया आं स्वयं आं ताबो सारो आं बरं आनि आरो थांसङै हिंसङै दंनानै आनि जराकरि बा आनि सुजुकरिफोरनो आं कायतनि थानि सुरि दं जे जोंनो फिउनानि बागैसो बबा आन्दोलन खायदोंबो कायत बरबो जुबाथं अमहायके Tripurabasi Tripurasa jini jatomai rokno kadang jini program kahanggreng ke pai digoi Tripurasani khorang machu Tripurawa awai khoi tai deso sigigai jini andolon no tei bukara kheti sanani kaisa chung wansumong bo jotoni chubachu jotoni khabai khubai jona chubachu nangom lino tini o media ni madhyome ang party IPFT ni pokho theke ebong ani ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে কাবা মুক্তি কই মংনার ও আপনা যতন থানি কাউকে চাকনি